28 n'umurongo wa 6. Ariko kugira ngo twumve iryo jambo neza reka dusome Matayo 28 dore ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Nuko umunsi w'Isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi baja kureba cya gituro. Habaho igishitsi cinshi uko marayika w'umwami Imana yari yamanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umuravyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinza mubonye bagira ubwoba, bahinda imishitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu w'abambwe. Haleluya. 6. Tari hano ni ijambo ryacu rya none. Tari hano kuko yazutse, kuko yavuze, nimuze murebaho umwami yararyamye. Amen. Yesu tutaravuga ku rupfu rwiwe, hari ibintu ushaka kubanza kuvuga kuri Yesu byinshi, ariko tarabivuga reka mvuge ikintu cyaje ku mutima. Iyi si irimo stress, irimo ibibazo byinshi. Ndashimira ko ndi kumwe na mutume. Amen. Mutume ni umukozi w'Imana, twariganye muri high school. Bibaze ko umuntu wiganye high school Rusumo Kibungo mugakubitana siyaro muri Washington muri Amerika. Karibu cyane umukozi w'Imana. Kandi ku cyumweru azatuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Bwana ndishimye n'ubu ndashasera. Twabanye ku ishuri ngikizwe. N'ubu ndashari mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Ibibazo duhura naraguye. Ndaje kuvuga iyi si irimo stress nyinshi. Irimo ibibazo byinshi. Noneho media ndashaka kuvuga kuri WhatsApp. Amen. Abana muri ngisho zanje. Numvishe binzamu. Bibiliya yuzuye amagambo y'Imana menshi cyane. Meza. Ayo gukomeza imitima. Irimo amagambo y'ubwenge, irimo amagambo y'ubuhanga, irimo amagambo yo kubaka ingo, irimo amagambo akomeza inshuti, irimo amagambo akomeza abana. Ariko kubera stress ziri mu isi, iki kubwira ubundi bigoye kumenya ubuzima bw'umuntu. Biroroshe. Nubwo yagusha araza gupostinga tu kuri status, kandi agira umuntu abwira nabi. Azimo karigisha abana, ariko yabuze uko agira, yabuze uko ahumeka, akavuga ati kaje kuri WhatsApp, shire kuri status. Ibintu sinkunda kubivuga, ariko nubishije nicaye hari andi gusenga ngomba kubivuga. Mbaye ibintu muzodamushira ku status yanyu. Yesu ashimwe. Umuntu agakubana akavuga uko agira, akaje gushaka amagambo yo kubwira abantu nabi. Kubera ko dushaka kubwira nabi, akaje kuri WhatsApp. Ariko bapostinga aravuga ngo ushaka ngo skipping. Ega mubwire tuzatumenya ibitekerezo mu mitima yanyu mufite kubera WhatsApp zanyu. Kandi je mbaboneza basengera. Pastor tuzobora mukozi Imana. Ukari kuri WhatsApp Bibiliya izamumizwe n'Imana. Ayo makote meza cyane. Amajambo meza y'ubwenge. Ariko posting mande kugera Sunday. Wabwira abantu gusa nabi. Wakora kurigisha abantu. Muramubwiye kumbe wamenje mugani warundi. Sika mureza muvuga igende. Wakusikita. Mureke babwire from today. Amen. Dozo umuntu ya post. Bijya ya post nizo yari mu mutima wiwe. Kujya ya post niko ameze. Ikintu uzaza ukora umusenge. Ubu sinkibaza abantu bizifuza cyane. Usigemberera kuri status. Starting with the singer. Abatagira status bazabaza bagatubwira. Za Facebook, za donc ahantu hose utujambo kwa tundi dukakaye. Uzutubonera hehe ku ma status. Ugatumenya kanaka ari muri bibi. Amen. Tugende duhindure dusange duposting ijambo ry'Imana. Cyo ni kimwe. Icya kabiri ndashaka kuvuga kuri Yesu. Yesu niki cyamuzanye ku isi? Ese Yesu kwanza ninde? Yesu n'umwana w'Imana.
Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo bisaba definition menshi. Yesu ni umwana w'Imana. Ariko niki cyazanye Yesu ku isi? Niki cyatumye Yesu apfa? Ahangaha twasomye ngo Yesu yarapfuye. Yesu yazanywe ku isi n'intama zazimiye. Amen. Hari igitumye mbanza rya jambo muraza kucumva. Yesu yaje ku isi ashaka abapagani. Twebwe wewe w'umuramba. Twebwe twari kugerwaho n'agakiza gute? Habaye iki? Watanze iki? Usa gute? Uruwande wewe kugira ngo agakiza kaze mwanyu mwatekereye mugira ibigirwamana iwanyu muri Nyabingi no mu bapfumu no mu nzoga n'inshi no mu busambanyi no mu bujura no mu bindi byinshi. Agakiza ni gute kari kwinjira iwanyu? Ndagira mubwire Yesu yaje ari igitangaza, kandi Yesu aza ku isi ayobera abantu. Amen. Yesu yaje ku isi ari gukurikira weakness, integeke z'abantu gusa. Nizo zaje ku Yesu ku isi. Amen. Yesu yaje ku isi na weakness z'abantu. Ndagira mubwire hari ibintu bikomeye mu bwami bw'Imana. Iz'ubwami ni misteri, ni bitangaza biza bisiga ubwenge bw'abanyabwenge bize bakabinuza. Tibaza bazumva iz'ubwami kubera birahishe. Cyazanye Yesu ku isi ni integeke z'abantu, weakness. Babantu bose uzubona ku isi, babantu uzawita abanyandegeke, bajye uzavuga ngo ni babi, bajye uzavuga ngo ni abagome, bajye uzawita amazina bose. Bajya twaciye muri famiye tukabaca mu nshuti tukaburoka no ku matelefoni. Bajya haleluya, nibo batumye. Amen. Yesu ava mu ijuru agasiga icyubahiro, akanga icyubahiro cyase cyo mu bwami mucuya ahantu hameze neza. Yaje ashaka bari abantu bose twaborose mu matelefone kubera amafuti. Yesu cyamuzanye ku isi yazanywe n'abapagani, ntiyigeze. Haleluya. Ndagira muvanemo ibitekerezo z'abadayimoni. Yesu ashimwe. Uyu munsi mumbabarire vuga uko Imana yapaye ku mutima. Yesu ashimwe. Kuko isi ya none yaratubeshe, kandi isi ya none yadushize ku mata tuyanywaho turakura. Ugasanga umugabo afite imyaka 60, 70, bebe spirituel. Ubu nyine ntawe ukigisha inyigisho z'ukuri. Dushaka inyigisho badukunde, bamwe muzi kwigisha. Some YouTube cyane, some za Google n'ibitabo byinshi, mvuga abantu banyemere. Ariko ndagira mubwire ubutumwa bwiza icyo bita good news. Haleluya. Babantu bose wanga kubera amafuti bajya bose niyo batumye Yesu apfa. Amen. Ibi kandi nawe urimo. Amen. Nawe urimo, nawe yarakubabariye. Kuva none amaso yawe ahumuke. Yesu ashimwe. Amaso yawe ahumuke. Hagarika kwita abantu amazina. Icyazanye Yesu ni icuza kwita abandi. Uriya ntaho yuje. Uriya nakahebwe. Uriya zarara isho nyine ziriya ntegeke uzubona ngira jewe tiye nizo zatumye data. Haleluya. Ingeso nziza zishe Yesu. Oya, sizo zamuvanye mu bwami. Oya, z'amagambo meza yawe, si ukwambara neza kwawe, si ukuvuga neza, si imyitwarire, si ugukunda abantu cyane. Icyatumye Yesu aza akaba ubusa, akaba imbata, akaba imbata y'imbata, akaba agasuzugurwa, akaba agatanga, akaba igicibwa. Nta kindi, ni jewe n'integeke zanjye zose. Rero reka nkubwire umugoroba, ishimire weakness zawe. Iyo zitabaho Yesu cyari gukandagiza ikirenge hano ku isi. Amen. Iryo jambo ryakozeho cyane. Imana rero ishize imbaraga zikomeye kuri weakness. Narabivuze hano.
iyo ndi mu bihe by'intege nke nasanze ariko nza numva Imana cyane, nibwo nza ndira cyane kubera urukundo rw'Imana, ngatangazwa n'ukuntu haleluya ngatangazwa n'ukuntu nakoze amanyanga ndi mu ntege nke nkagira ngo yagiye. Haleluya, nkagira ngo umwuka wawe nawe waguye wagiye. Nicara nagera mu cyumba natangira gusenga navuga ngo Mana yanjye bwiza bw'Imana mbabarira, nkumva umwuka wera cyane karine kabanguye koko urankunda n'igihe ndi mu mafuti. Haleluya, none wowe uzumva ko Imana igukunda cyane, wakoze neza. Yesu ashimwe. Imana igukunda cyane, urukundo rwawe ruzagaragara cyane cyagiye wagize amafuti. Hari ikintu nshaka kuvuga aho ngaho. Ese abantu bari mu kwakira inyigisho zivuga ngo twababariwe burundu ngo ntuzongere gusaba imbabazi, reka nkubaze ikibazo. Yemwe uwo kosereje umuntu warangiza ukamugenda gusa, ejo mugahura ugasohoka ukamukoshereza, ugasohoka ukagenda gusa, ukanshira mu maso ukavuga ngo nta kibazo yarambabariye, ukantuka ukavuga ngo gusa yarambabariye ngo nta kibazo. Umwirambwira ngo ati wowe uracyari kure cyane, uracyasaba imbabazi ugiye gusenga, zarashize. Come on. Yewe uciye umuntu ukuboko kuvuyeho abaye kajorite ngo nta kibazo gusa ngo yarambabariye. Wowe uragiye mu cyumba urasenze gusa umuvize wowe nta kibazo tutacabaye. Wowe izo mbabazi ni Israeli. Haleluya! Satani yaratubesha. Haleluya. Amen. Amina. Yesu aradukunda kandi yaratubabarira. Kandi azakomeza kutubabarira. Ni gute mama wanje hariya nozotoka kuri telefone, mama uri igifu. Amateje. Nashika muwe kamaseka gusa, kamamfasha mu gikoni kawicaye, narakabwira ngo wamuga nde gusohoka. Nasubira kandi twabara kamukubita urushi mu maso. Nuko abantu Satani ababesha ngo bababariwe rimwe. Warababariwe ariko wibigira ubwenge, wifusha imbabazi z'Imana ubusa. Haleluya! Ikiza kinezeza cyane. Amen. Niyo nagiriye Imana ngafuka babango mwana nukuri ndi umunyabyaha, nafuti sinakoze amafuti. Amen. Amaze ndavuga uti kumva ubwiza bwa data buraje, kumva umunezero uraje, kumva imbabazi ziraje, kumva ijwi rimbwira ngo ndagukunda mwana wanjye, nubwo wagize ayo ndagukunda mwana wanjye. Ariko sinshobora gukosereza data ngo muvinge ona ntamusaba imbabazi. Bishoboka tubikunda, sinosenga sinonezero, ndabizi ko yambabari. I have to recognize my mistake. Mabwire tugomba kurekonesa icyatumye imbuga bapfa umwana w'Imana. Mwemba ikintu cyaje mwisi cyari gitanga, nticyari ikintu gisanzwe, yari Imana igenda. Amen. Haleluya. Yari Imana igenda. Isi yari yareguweho n'ikintu gikomeye cyane. Yesu yari kuza ari Imana, ntibishoboka ntawe ari kumureba ngo abeho, ariko abikintu abubusa, nawe tukagira ngo nakantu karaho wokosereza gusa ukagenda. Brother my sister, be careful. Twe gufusha imbabazi z'Imana ubusa. Yesu rero ndashaka kuvuga hano gusa kukubwira gusa ngo ijambo mwabonye kuri flyer rivuga ngo humura Yesu yarazutse. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu yaraje mwisi akora ibitangaza, azura bapfuye, akiza ibirema, ahumura impumyi, yirukana abadayimoni, aba umuntu arasenga, aba mu misozi asenga. Yesu ngo yagaza yirirwa avuga ubutumwa ngo akarara asenga. Isi irahungabana. Reka mubwire gukomera kwacu ntabwo kuri mu gihagararo, ntabwo kuri ku bigango cyangwa tayi. Oya, gukomera kwacu ntabwo kuri muzo dutunze amafaranga n'indege n'abapuropati. Oya, gukomera kwacu ni Yesu ba muri twebwe. Nico kizaje tuba dukomera. Bibiliya iravuga ngo umunsi w'abakiranutsi bazava mu isi. Ndagira mubwire uburyo dukomeye ntiwabisobanurira umuntu wabyumva. Umunsi tuzava mu isi, isi izogera gute? Izocura umwijima. Dufite valere y'igitangaza.
Haleluya. Yesu ni umugabo bacecekesheje yanga guceceka. Baramutinyishije ngo atwereke kuvuga biranga. Haleluya. Yari afite imbaraga z'ubumana. Bashatse kumutema umwobo umunsi umwe atararangiza akazi. Abacamu yari afite imbaraga. Haleluya. Yesu yari afite imbaraga ku kigero Petero yashatse kumugwanirira. Aramubwira ngo wigwanirira kuko ngo noshaka ko kugwana. Ngo nohamagaza legiyoni zo mu ijuru zikaza zikangwanira. Yari umunyembaraga. Nubwo yasaga nk'umuntu uri wiki. Ariko yari umunyembaraga. Amen. Haleluya. Amen. Yari umunyembaraga. Yerasa. Yesu avuga ubutumwa bwiza. Good news. Amubwira good news ni inkuru nziza. Niyo kubwira umuntu wari ukwiye gupfa kubera izo. Kozi Imana twarabaye atarakizwa. Ako uyu mugabo twabanye ku ishuri. Yesu yamugiriye neza. Amen. Ngiye inkuru nziza. Ngiye inkuru nziza. None mutu wako gakiza mukanduka akavuya oya. Yesu yaje agasanga bazakaye biravuga ngo Yesu yaciye Yeriko. Amen. Yeriko. Mati Yeriko hari intumwa. Mumbarere akumanya ndakoresha siko bimeze. Hari intumwa. Noneho intumwa zigira ngo Yesu waje gusangira nabo. Igitangaza kuko Yesu yari yarazanira abantu bari wike babanyantege babona yinjiye mwazakayo. Bibiliya ivuga ngo bantu hanze y'inzu. Yesu ari hanze ari mu nzu abantu bari hanze. Ngo baravuga. Ni gute mwarimu? Ni gute Sibomana yinjiye muri inzu y'umusinzi? Y'uyu musazi, y'uyu mupfumu. Ni gute? Yesu yinjiramo aricara. Kandi kicara gusa. Atangira no kurya. Haleluya. Yesu atangiye kurya, atangira guhinduka mwazakaya. Zakaya kwa mufite ijambo. Mwari. Kidori. Haleluya. Haleluya. Agakiza dufite ni mumeko. Inzu twinjiyemo izigira ubuzima. Uwo turamukije azagira ubuzima. Utureza zabaho. Abantu nibakureba bazabaho. Ego. Yesu aravuze muri Matayo 5:15. Aravuga ngo abantu nibabarebe ngo bahere ko bizere somu. Amen. Zakayo Yesu byabwirije muri Zakayo. Yicaye no gusarage. Dima. Zakayo aravuga ngo mfite ijambo mwari. Niki? Ndashaka kugarura ibintu. Naje ndi umwana wa Abrahamu. Haleluya. Haleluya. Naje ndi umwana wa Abrahamu. Ndashaka uyu munsi ndahinduka. Abantu bose namwe yakishijwe gusa. Hari abantu bazakizwa ibice. Kandi mubwire, uriya gukizwa ni procedure. Uzuka kwitukibintu kandi bakubintu. Umuntu bitaho ntazaba azireka guki. Ni procedure. Zakayo aravuga ngo uyu munsi ndakishijwe kandi ndagarurira abantu byo n'abanaze zose. Mureke babwira agakiza ukuntu ari gitangaza. Kaza mu mutima. Amen. Nagazanga kuri safe way hano. Na Fred Mabuha. Urabona aho bita ngo ni self check out. Self check out. Nagazanga nkishura. Namara kwishura nono nkishura na n'induzana bakavuga ngo how many bags how many bags are use kankishura na bag na nono umunsi umwe n'umuhungu umwe nawe umuntu kubice bibereye aho ngaho hagatiyo atushura bag ishishira aho no bag ntakibazo nono ngaruke nanje ndabashiraho no bag. Oh wow. Oya ntuza kugaruka. Diwanti nina wataza bimenye. Kandi musi ngaruke. Ngo mbikore ijwi kawera rambye ngo kuriba. Kuriba bag. Kuriba kuzibye zingari 300. Unaniwe bag ya masenti kuriba senti. Aba ngo sorry I still something. Kuriba. To agakiza kati kari genuine. Kari original. Na detaye ndoya. Hallelujah. Na detaye ndoya. Fatuzi havalele. Yes.
ariko mwene data iyo cyarakijwe cyangwa ndamucira urubanza ariko yaravuga wewe warasigaye kubera nta mwuka nta gakiza. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, Yesu rero yapfuye yarangije akazi kose. Amen. Aba bagore bari bagiye kureba Yesu ku gituro gusa ngo bashire b'indabo baterera abaparufe, basanga Yesu yazutse. Mwuka wera marayika arabwira ngo mwitinye ngo kuko yazutse. Mu Cyongereza aravuga ngo do not fear, he has risen. Siko bimeze mu Cyongereza. Reka nkubwire, ibyo wawe unyuraho byose ntibizagutsinda, ni ukuri uzandike. Ibyo wawe unyuramo byose, ibyo bigeragezo byose, izo ngorane zose, uhumure ndabivuze mu kanwa kanje, mu bizandike, abandike muri karine yawe, ni ukuri ntibizagutsinda. Uzi impamvu? Nuko Yesu yazutse. Imana zacu aho duhagaze, aho dufite kwizera, ibyiringiro zacu nuko Yesu yazutse. Reka tangire ku ijambo rimwe. Haleluya. Iyo Yesu atazuka, intumwa za Yesu ntacyo zari kuvuga, nawe ntacyo wari kuvuga. Tikwari kunezerwa, nta ruga, nta kuvuga mu ndimi, nta gusenga, nta kuririmba, nta ubutumwa bwiza, nta sente, nta gisirimba. Ibi byose haleluya zabayeho kubera kuko Yesu yazutse. Ureke babwira igitangaza, ubushizi bw'amanga no gushira ubwoba tugira no gutinyuka tugira, tugasakaho tutopfa, tukagenda aho tutogenda, tukavuga ibyo abandi batinya, tukagenda abandi batinya. Si ikindi nuko Yesu yazutse. Amen. Yamubwira tukarebera umuntu hasi, Yesu yarazutse. Nta condemnation nimwe. Yohana 3:17 haravuga ngo umwana w'umuntu ngo ntiyazanywe no guciraho abantu iki iteka. Si tutazanye Yesu. Amen. Nuko twego turi ba expert. Patrice ko imeze turi ba expert. Tuzi guce manza. Si tutazanye Yesu. Ndagira mubwire Yesu yarazutse ntakiri mumva. Ndasoma ahantu mu gitabo cy'Abakozi n'Intumwa ibice 4 n'umurongo wa 13 hasekeje cyane. Bafashe Petero na Yohana bakijije ikimuga, barabakubita barabakangisha, ariko barisobanura bavuga neza. Umurongo wa 13 ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Yego. Ya. Ubwira mugenzi wawe ngo ubana nawe. Amen. Ayiwe. Ubana nawe. Haleluya. Haleluya. Yamubwiye ubwenge n'ubuhanga ba Petero harumanisansi igitabo aravuga ngo intumwa za Yesu zose ngo Yesu yazitora ngo zavuye mu gice gikenye kigalilaya ngo abantu bakenye cyane chipu bamwe bakora utuduciriritse ngo barabaswa barahubukaga bavugana umujinya ntibihanganaga ntibari bazi niyo bagiye bavuye gukurikira Yesu gusa. Haleluya. Ntabwenge ntawe bari kwigitangaza. Abagabo ngo batangiye gusubiza, batangiye kuvuga ngo bumva ko baravugana nk'ubwenge ngo kandi bazi ko batize ngo arabaswa. Reka ngubwire titwize cyane, tidufite ubuhanga bwa konveka kino gihugu, ntabwo ufite wowe urinde, wowe utazi n'Icyongereza, wowe uzavuga iki wowe hano. Ariko reka ngubwire, reka niba batureba bazamenya kuko twabanye na Yesu. Nagiye mu kazi hano bwa mbere muri Amerika, kazi kambe muri bitaro. Dr. duwe uje mu doctor wambaye ikanzu, nari mfite umutwe cyanganyikiwe. Mu doctor arasuhuza akuntu ati good morning Blaise. Tabatu ya minisina jana, tabatu good morning Blaise. Kora gushaka. Cyanganyikiwe. Bakando ikintu muri etage ya gatandatu nkagenda nashikayo, tamaze ikintu batatu ni gasi. Wapi sinumvaka. Nari mfite mwuka wera. Haleluya. Nari mfite mwuka wera icyanangaje. Manager wanje ramamagara muri office.
Haleluya. Amen. Arabwira ngo simfuzi sizi niyo yasembeye. Arabwira ngo simfuzi ngo ariko mu akazi sakawe ngo wowe uzova muri aka kazi uje gukorera Imana iminsi usigaje ku isi yose. Haleluya. Ndamubwira tukubona narasaze ndumuvuga ubutumwa w'igitanga ati tuvuga menshi rekera aho ngaho. Umarika tukira ukamuvuga menshi ukamutangira gusobanura kugira ngo ubonerwe n'amakonje n'ibiki zose. Ya haleluya. Petero na Yohana ngo bisobanuriye. Amen. Ngo bisobanuriye ngo bavuze baratangara cyane batangaza n'ubuhanga bwabo kuko ngo bari bazi ko arabaza ukwisizi baratambwenge tubwire ukuzura arahano bazabona tabwenge kubera iki tiwizi kandi warize muri Afrika kuko utazi Icyongereza gusa mu tiwizi ariko reka niba zatureba bamenye ko tubana na Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi cyateye ba Petero gushira amanga no kuvuga n'ubwenge bw'igitangaza nuko Yesu atarakiri numva. Umunsi Yesu ikitangaje uyu Petero yabwiye Yesu ngo sinkuva sinzakuva. Yesu ngo bamufate Petero arahunga aragenda araza asanga ngo bari nawe aricara ngo yicare Yesu Petero amwihakana gatatu. Yesu arabambwe. Yesu ngo abambwe. Haleluya. Yesu ngo abambwe. Abantu bisubira mu buzima busanzwe ba Petero asubira kuroba ariko Yesu ngo azuke. Haleluya. Petero ngo urashira agira imbaraga wabwirije umunsi Yesu yazuye umwuka wera ngwica kabiza kuzana n'umuntu watuzwa abantu bangahe ibihumbi bitatu. Petero bahunze Yesu. Reka mubwire Yesu yananiye isi. Yesu yananiye abantu. Yesu yananiye barabi abanyabwenge bari bari abanditsi b'ibitabo. Yesu mwumve ndangize Yesu yananiye umusaraba baramubanze bakubitaho imisumari. Yesu yananiye umusaraba arapfa. Ntiyavugira ngo yapfuye hari umwanditsi wanditse aravuga ngo haleluya. Ni kuzimu ngo bari muri fete igihe Yesu ari ku musaraba ngo bari kuri fete bavuga ngo akazi ke kararangiye igihe bari muri fete baravuga ngo Yesu abadibuka mu hagati kaya sebro ngo badibuka mu hagati ngo bambura imfunguzo. Haleluya. Abambura imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Yesu agira gute arazuka ananira n'urupfu ananira n'ikuzimu ananira n'abadayimoni. Kandi Yesu niyo mugabo wenyine wabaye ku bisi yabaho wagiye gupfa narababwiye akabwira abantu ndagiye sorry muzagumbura 3 days nyuma y'imisi 3 nzogaruka. Amen. Yarabizi. Haleluya. Icyo kibazo cyawe ukibwira isoke ungubite untwara imyaka nta kibazo uzovaho kuko Yesu yaravuze. Yesu ashimwe. Ibisubizo byacu zose biri mu muzuko. Amen. Imbaraga zacu zose ziri mu muzuko. Ifyeri tugendana ukuzo twambara tukabego nta kibi nuko Yesu yazutse. Iyo atazuka tuba tumeze nta kibi kandi umunezero uri akadakiza uburyohe bw'agakiza uzugira tukakubita umugeri gutya tukaza gutaramana bituhe. Uyu mugabo ngo usanga saa 10 takindi nukubera imbaraga z'umuzuko. Yesu yakazuka se uburaha uri mu rugwabo wowe kudakubona. Haleluya. Yesu yarazutse ubura wisara wigira ubwoba wibabaye witumutwe wisaragurika wituka wifana abantu no Yesu yarazutse kandi yazutse gusa ari ku ngoma. Yesu ashimwe ari ku ngoma kandi ntawe uzayimuvana. How? Ngo mbere ndogo mu gitaramo. Haleluya. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Haleluya. Amen. Dusenge Imana. Abari mu bazana dusenge Imana. Tugiye gutarama.